gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Yeah. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. 2024. Avui és el nostre dia i el de tots, perquè avui és el dia de reivindicar i lluitar pels nostres drets, pels drets de la dona i seguir visibilitzant que els homes i les dones són iguals en drets i oportunitats. No sempre ha sigut així al llarg de la història, per això avui és un dia important per a nosaltres. En el nostre centre, on la majoria són dones, hem de practicar la sororitat entre nosaltres i recolzar-nos, ajudar-nos, respectar-nos i així crear un ambient positiu d'ajuda mútua, perquè totes som iguals, totes tenim un passat i un futur per el que lluitar. El companyerisme ha de ser el nostre lema i totes són un equip a EFA Torrealedua. Xiques de la EFA Torrealedua,